talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi. Ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. Kwenda kubasima abanyakuli Kitara TV akasumukandu kenyini kandi kubaramukiyaho nimbagamba nti mwebale muno emirimo imukwikiya hengaro aninyo Julius Muhendo mulisa muyiha obamuri nkabulikiro ntekaniza tujalike kiro kinu tuli mu ruga rwaho ima tuli hagati inu wageta taxi park tukwenda kubantu nyumya amu n'abashikazi abasaija abali mu kyoka kinu tukenge ebintu mulingo byemere tukenge ebintu mulingo mulingo biri inde special nyikiriza ndamukiyo abantu abakutondera kuruga kagadi yaho kuruga mu nyamasa zezembaganiza masindi yaho kwenda kuramukiya haba kutondera kuruga Kigorobya bakutondera kuruga na hano yenyini mu town hanu kandamukiyo abanyakuli Kiryateta aho abanyakuli ifao Kiganda abanyakuli ifao Rusaka abanyakuli Kinubi nkwenda kuba nimbaramukiyaho nimbagamba nti mwebale kubaga ni mutondera ninya mutufoire kine kituli inde special nkwenda kuramukiyaho abantu kuruga Businsi Businsi akaro kwa mukaho nunginye na baramukize mwebale kuraga ndi mutondera mwebale kuraga nti ni muturakinga ni mutufollowinga inde special we nkwenda kuramukiyaho wewe yu cameraman umanyuka bete busanga tukenda kuramukiya aba busanga cameraman wanga ruga busanga bojo asigazi bona kuruga busanga cyona tubaramukize inde special we mwebale kuba ni mutondera arona abali kaigo kubaramukiya abanya kuri kaigo nyona nimbagamba nti mwebale muno kuranti ni mutuhondera nabali kabwoyaho abaraba sigaza abali kabwoya ba Julius mugamba ntete zange muzihondera in the special way nje makanti mwebale muno if this is your first time okuba no trora ekyo inakuba no likinga page yaitu ya Facebook sobora kuba no followinga sobora kuba enteka zetu zona no sirora so tuhondera TikTok tuhondere subscribinga YouTube channel yaitu Kitara TV and of course ana handle zange Julius Muhendo hona handle zange Facebook TikTok Instagram X hona ibaitaga Twitter hona okusaka mpondera Julius Muhendo enteka za kiro kinu tuli mu rubuga rwaho ima hagati tuli mu taxi park tukwenda tubazabaze mu nabekazi abali mu kicheka kinu ende special leka otaruga otugaruka katitu Fefa jento jimdo munyora nyuma ija ko kali kasangwe munyora nyuma kabumara kutangira munyora nyuma ija ko mukali kasangwe munyora nyuma wana lokiru kisembo okusinira bukama bwange kuruga mutima gwange abukugonza ko bukama bwange muhula muranga gwange Kabalega akagenda habwe bembezi ane myaka 16 Bonyoro wanduka I'm proud of that Mura mabonyoro dindi kuri amoro kweniwe mama wange Bonyoro wanduka Garuka umezi wange obujune bena kwebinyi na byanyita abana kize gadi kanu bunu buhoho kawaka perfume kanu baketa roads ka road na kapwa black chwa black ati karaka kushinga hano bona burungi ati kanu katunda zinga ako kabaga gomushweka bire nseze buzire no mutwa tukwereza no mutwa ekandi kakanana akanana gisinza kasama bwa ezire gisinza bwaze karaka akabasinga gura hari buno bona buri batakanuka pure black na 1 million bona buri bata iyo amabara gawo Gadi Electronics uko bakweta uri mu kazi wanka nyewe nyekara kijatete Kiryatete kuno no wapangisize uri mu kigo uri munyoro ndamufumbira ati bunyoro gikaire mu kasomi kororanti no rulimi okarwega emyaka 14 uri mu bunyoro ngaja 11 no mukazi osoire
ngaswera okaswera omunyoro mufumbira white abakota aswera omunyoro abanye batebaniriza batebaniriza abo batali baniza ngaro kuswera omunyoro narura agamba toka kwa nayo go musikazo omunyoro besikimba kwana betu kati bazara amunyoro atira mukiya abafumbira abangenzi bawe abanywani baba customer baba abafumbira batembe bagenzi bange mwene mbaramukize nanywe gade electronics chamani nabasubuzi bona mupaka mwena ba boda boda mwena mukize ati gade nkwendo ngambire enyahukaneri hagati y'ekigambo TV na television bikwawukana bita kwawukana TV iba just kurayo bisanyi kandi television just amahurire kalosi be kurungi wetinisa Yesu asimwe nkurura ujoire nempeta banzo ngambira amabaraga atugonza Ronald empako yawo atuoki orota atuoki yanga moti iwe mpako okora mulimo mba driver ntika cyangwa otika cyangwali kuruga hanu mutawoni mugenda cyangwali sente zinga ba mitwale ebiri mukwisana na ba Kampala bigenda bita genda kurongero bale kuchapa yego ati oikalira kimu muno boikala cyangwa turabutura urugwa cyangwali nduka kya bigambire njya mutawoni kya bigambire era mukyaba kya bigambire nkora mukyawo mukyara wange cyo mugaso Lilian ndamukiya abana bange ndamukiya nko kutukora mpaka muno akusembai then mama wao Margaret nkwendo ngambire ugambe niwo atugonza Ronald atugonza mbaga nizakeri hagati ya TV na television bikwawukana bita mkono ndrakita ukaine monao mbaga nizakero okuba norurayo TV ziba zaitu mumaka kurura biki ya mahure biki then television gali nkamawu alosibe kurungi muzeyi osibiroto iyo ni ndo kurungi vice president yo bazo tingo kubaza bigambo bingi ekikuru program kimulo bwiro ula Kitara TV ntekanza tujalike Kitara TV ekikuru kicho gamba enkurakurana fine tugenze ntugifuna mupaka muno kyonka bwira bunambera mbali tuli okurora esente zigenzubura boko abantu bakozeki bagenze mukulima bazo ngambira mabaraga banyeta mabara Mudama Julius nduga nanga Elgon region ati ekyakandi abo tibamasaba ati kanutu goko tinja kwehakana boko nunzana ati bunyoro ikaire mbusome obunyoro maze kasumi myaka inka 8 ekyakandi kilicho game nkura na bunyoro fine 20 funa sente chonko bwire bukozeke bwire wikire atu okuwana repa kambali tukolerano destruction obatu ngene nkuoleke yali banzo ngambire mupako mazire mbusumiki paka nyaka mara myaka inkena myaka ena mupako utika motuka zanga ntika motuka za Wanseko Kampala linki buli stage ona nkolera kuruga hoima kwika Wanseko gumukichweka tukongeza gasente bokwazi buzire gumukichweka okusika muri ngunge yakuramukiyawo nkuramukiya omuntu wena rajja kwesimba bwa chairman wa paka most cases byalero olire byalero go nuonkurora omuntu asokujja kandi aina omuntu ali an opponent bamweta hamu go nasokujja kesimba bwa chairman nyo kusikika kwangu mlingu nkwendo omwekulembeza rajja katwekulembera epaka ne kakoraki ekahinduka wadoka genda gombina stage ya Wanseko ali manya buseruka okubura nambalo rasamba nkuramukiya omukyara wangu bamweta wabyona Teddy Kikoboza Kikoboza tindara mu town kichoko mukaza akolera kuli ni mudama banyeta Mudama Julius olire chonka tukwenda bwe kulembezi mupaka in fact bazogero stage ya buseruka toyi nambalo kuraba ekintu ekyo okimontaringe tunuko kimontaringo lire pake kuzoka kubi muno genda stage ya buseruka banzo ngambire banyeta Mudama Julius banzo ngambire mbaga nzakiri hagati ya TV na television embaga za TV na television kirikiti gali gaba mahure ni gabgolekia live chonkati TV kandi bo baba na program tinuko kalosibe kurungi Mudama ngenda kurura danka stage ya Wanseko hali iyo usibirote mukutunda bikibi kanuka kezinga
akano kaba ko mutwalo gumu kano boku kano kasera muno boku bochwiremu mpawo njwale mu ndole tomanya sa kunyuma banzo kanjwe kyendole kanjwe kye mu ndole sobora kunyuma kanyumire ni aho nyine mesi kanyumire kurungi steady okiteira muno amabara gawo gange bayita fresh boy ati kandabura nako kandabura nako tosobora kubura mani fresh boy UG amabara kagaba zini yako anti of course oli fresh boy UG oli muzini ndi muzini betu anti-teen kila sentence kabula betu kale sentence kabula zo ku recording ebizina baito ina munko obusina zino bwawe nyinamu nyinamu banzo twemu akapera obusina bwawe utunge manager hali Kurora TV nyinamu betu obweberwemo obupera bwawe ngati mbwebero maro butaitu butaitu kale butaitu mpamwa akapera yo amanyane dobozi bampita fresh boy UG yenze rapa nambemu naja kuyimba sajja kuganika yo baby nkwagala nyonyo bambi buli bwenkusubwa ochimanyi ngenda kwetuga everybody say I don't kwagala nyonyo bambi buli bwenkusubwa ochimanyi ngenda kwetuga kaka kazino hoya kakuandikira so just bwange just bokuyiya niwo bwehandikira mbwe handikira betu kandi tintu just mbumanya mutima no rap nokora freestyle hata ibabwe bigambo binga abojo bagamba mwana oli fresh boy beta kale fresh boy niriye ibara lyange yawe tiriryo lyange lyenye buzarwa niryo rira bayita tumwebaze Shafiki uyo Shafiki kwendo ngambire mbaganiza keri hagati ya TV na television mbaganiza hagati ya TV na television ati TV bayo kurora ebisani kuteka ebisani turora then television ni ama enanka ama hulire kale television abantu banga kuramucha kandole kuramucha mama wange ali mu cyaro nenda muchaona dadi wange na basista bange bona amuna bachali wange no tukorana kazi nakaka kunyumira ngakuterera Diam voice kazi naki omwoyo katuziniremo sim jogela mpulire voice boy wanyeze nkubire njagala dobozi lyo mpulire mutimago cyemfukamiza ne kumacha nsabire mutimago goyina gugume buri ekikuteganya kimare kuba manyi bikawujobera baby manyo balaba abasingo kunyirira bombalaba bakulaza makura ngabe nkulaga byosina nkusubiza nendi bambikoze jagala maziga gugakaze kube biroto byondi banga manyincho moyo gulisigala gukurwanira neba nibe nsingisibula gulisigala gukurwanira manyincho moyo gulisigala gukurwanira neba nibe nsingisibula gulisigala gukurwanira niyo gai niyo Shafiki ono niwo Shafiki ikiwe niwo nyoba nyatakiza amabara gange nyine gwo buzare kiza Sepilian oliba kuzaranga banzara kaboya hano wakati kaboya hano ukajja kuno kuchapa ati kuno mukazo soire kwa atinkasoire nchari iyo kyatoza debaito tungaye bwa bulikiro hano nyonkora mwezi ni bansasura baito hati timugenda ni mugura bakuri hali ya phase 2 akitara fans kwa togendai nyoye oko tingi yayo bazamazima oko tingi yayo kale ramukiyaho muringo mukorana bakaboya abanywani bawo nkuramukiyaho tarimo John Bosco munywani wange nkuramukiyaho ababoda ba stage kaboya nkuramukiyaho mama wange nkuramukiyaho dadi wange Hakiza Perusi akusembai kuramukiyaho bene baito banzo ngambire embaganizega eri hagati ya TV na television TV na television TV nibo nka karenga tugambe bana abakutuorekya
amakuru nibatuwerekezaho na nenanka nibatuwerekezaho nebisani byaho nkubikugenderaho then television kuri nko kutwa kugamba oba nchetenka tukietenka zino newspapers ziba kuturukiyaga nyoni ko nkukitwara karenka nyoni ko nkitwara karosibe kurungi akantu kawo okwenda nyakatwara ijyo kanyihemu ntakatwara wa muzee osibirote Olistede nziyo kurungi nanka nubo wabuguro bukaito nibo nyabugwa ne sitting in one ne sitting in niyo neresite ni yegi kangi someho isingo maso obuguze isingo mahali ko mudondo ile abukugulize ngamba ni wayibire nyo zinu zibo zindi zikagaruka enkaito wakutuya buiba bakazisara bakaya bei tukanga mabara ganga baindali naite ku store bakabisaraira bakabisara isingoma bikurubata bita ijo nyama akananka kawewe kana lokuyemuka katwale mundi gumu bagaiti kanyumire kakushane sapuli iyo tojwa sapuli bikurubata bite sene zibuzire mbete inungi ya sente zibuzire baita nto buzibu aba bode sente mukuzimalira mbakazi kana nyinyo mukazi wangu bubani bukyasweka hali akitara fanizi ati twa magiya ikane liboli ati baralianga nkamusangayo ono wojesaga kwina mirambi just agenda kwina mirabo kwina miramba ati bojenye watanywa mwenge totolele byokuli onagana ole byokuli baitu abone kikubanja tine mpaka walikani ulikikora kyai ramuki abantu bawo nkabasatu ndamuki abantu nkabasatu ndamuzomya nangu isingoma ogu nyana muri isingoma nuko na isingoma na Michael wakusaka na gendo Michael muntu wange munogo akusembayi hajetuwe migatoli hajetuwe migatoli banzonga mbere iyo murongo embaga nzeri hagati ya TV na television embaga ya TV na television TV yele kusana bili live kurungi kandi television niyo ebanza kusika mpora alosibe kurungi murongo osibirode batati ujwaire bijento tiwasogo niko ntiyo nigwo mulembe gwa Bobby guno byagwa Bobby gwa Bobby banzara bugambe bugamba kajja kuchapa kuno yes ati familia yo no kagiretira kimukuno familia yangi karabusinsa no wapangisiza okombeka aho mwajaja wange just nkombeka bugambe ndonyaguze okagura bugambe ato mukazi ali bugambe ugo nalongo baitu bojo mukazi atogo kabara mukutwara iwo oli kuno kutoza sente wali kuli abanalo abanekitivu akyabe kibalinda nka abantu okazara nabarongo yes niko kurora oli murongo wazara nabarongo kuri kwanyina nenda nkoto wegogirira muki abantu bangasa kale kuramukya nalongo naba brothers ba sister bange bona era nayo nkuramukiza webale kundamukiya kwenda kenge mbaga nzeri hagati ya TV na television anyway TV kiri ni sort television kiri ni full yes kalosibe ko kandamukiyeho nyakagungu kota kundolera kandi ati nkusangire enda yangu ukayihamu yaki turazaro ndi bojo Yesu banzongambire ukayihamu yaki eri iwe nyakagungu enda yangero ukayihamu yaki turazaro iyo mukimanyiro no mukazi akayihamu enda yangu ukayihamu yaki habu waki iwe ukabanofu waki kandi bakangamba ukabanogya giha akojo ka kigorobya kali habu waki ni mungu nokole ebintu ebi ijuka obonu esente nyakurolera ganindete sente na akasente habu waki wakikozera akabetali yawe atosi boraya baire tali yange abwaki wangamba gankusindikire sente buli kai abwaki wanga gankusindikire sente buli kai iyo nyakagungu tinkusangire utagonye serekero kasodo zero bakuzara nka kigorobya boinaka ato ende ukagiho wa kigorobya ramuki aba kigorobya mama wawe tata na kojo kalika wahire nda yangu karamuki bagambi arumweru baramukiyo ai mama wanga moti nkuramukize
Nenye nabali kigoro enyo nambaramukia. Tuliyo kutukuchapa. Baramukiye mu rugungu hoyi. Mbaramukire mwalete musibite bababa bamama baziza bahahanywe ensenya. Banzo ngambire yo Nyakagungu. Embaga nzeri hagati ya TV na television bikwaukana bita. TV na television bikwaukana bita. TV baboni barola hebisisani. Television basoma busoma mahuru. Basoma mahuru. Karosi be kurungi. Ona nyirukireho. Nyakagungu sabaka azina kurugungu akakunyumira. Akaruki? Akazina kurugungu akakunyumira. Ati kura korugu. Okwenda kara. Ngwena love commissioner. Ekatuzinire mu nubonka ko. Bokubota kazineti nkatera. Ono ye love commissioner. Ya mvundamia. Ano ya konkona. Ngasindike kagenda ali Businge Richard. Akasindikire Businge Richard. Businge Richard. Akazina akasindikire Businge Richard Osebirote. Kurunga Sibirote. Mobile money. Bikurubata bita. Bikurubata kuru. Taxi park mu center abantu bayihayo muno bayingi. Zirimu. Yiba kweta bata. Asimwe Madina. Bakuzara bata. Banzara bata. Bakuzara nkaha. Banzara Arua. Oli warua. Chonka mukakwa. Arua omurugurugwara. Mukakwa. Oli arua abataye bakakwa. Nkuraba baramuke mukakwa. Ntuluka rake naro mukutata dio talo bide. Ido inde ya lobu. Mazire. Umusajjarata. Musajja ali kurungi. Abakia kumbandize ntaka kutoyira. Timanyire chance kabeyaye. Batati bisonka chance yo kwihaye. Ekubao. Kikwetagisa kinyete kanisa. Ente. Nkazinga. Abakako munanye musabente. Tusabente ne embuzi. Ati nyo nkwetaga nkabenga mbitoze mbipakase. Ente bagireta bulo mutogo mwana ozaara. Ati kandi nyo kuba ntaka kuzayire. Ente ibi. Wewe kuleta 10 ni baba nakuba njya kuzara. Ati nkuleta nka 12. Njya kuzara. Kandi embuzi. Embuzi 8. Embuzi mukandi ate embuzi zo bazibarabata. Embuzi ebanka kasurube. Kibanyisa kiye. Tinkumanya mu Runyoro. Baitu ata amazina gali nti nkwenda kwihayo. Tinkurugayo. Okurugayo. Tinkurugayo. Pangire na ka business. Tinkwenda yange nene kumara. Nkuteka muduka. Omuduka tinkwenda yo aho hakumara. Bazongambire embaga nizakeri hagati ya TV na television. Embaga nizaki? Eri hagati ya TV na television bikwaukana bite. Nyoti nkororo nyaukana. Iso nyaukana yo? Eso kubero. Bikwaukana bite TV bikwaukana tena television. TV na television. Bikwaukana bite. TV mu Runyoro, television mu Rujungu. Amakuru nikya kintu kimwe. Karosi umazira kuramuki oyo musajja to muramukiza. Nkuramuki mama na batata. Ano musajja. Musajja kwa. Omwenda bali. Kubato kumwenda kurungi. Okamulekaira osibe kurungi. Eno niye yawe mukuno ngo mudaragwa. Mukama gwayirukire. Nugwa hajata irukire wa mamorozere nairo. Hajati njya kusanga wetafai wa maramuki abantu bangu. Osobera mu Ebeneza mu 7. Ego. Ndi mwana wa daddy. Pastor M7 Vincent Aboki. Halaka aliho na mutumire. Na bamemba bona Ebeneza bona hali bakalimba tumire mukama abalinde. Na pastor wange mukama amulinde. Sindikira akazina. Akazina kamba sindikire. Hali mukama ali busahe kirema. Bazo ngambire mtabani webene muhara wa pastor. Imbaga nizakeri hagati ya TV na television. Biona nikyo kimu. Biona nikyo kimu. Karosi be kurumu. Hajati jorole. Hajati anyirukiro baitu kyala nteka ndajalike kambongeho madam webale kunyirira. Omunyiriro gwebale. Bigenda bite. Ono akwenda kutwale apikipiki. Ngogenda nka. Ngia mwajati alokoro. Hali mwajati. Yankutwale mwajati. Hajati customer ngunu. Hajati.
kandi muleteire customer wamaramukia abantu banka basatu sisi che kiriwo bannaisi ramukia abantu banka basatu la Kitara TV live Kitara. Okay. Oh. Bannaisi nana wakubuuza. Baina bakubuuza? Sibaina. Kandi boyfriend wao? Asina. Kandi ba sister wao? Tabali ku Kitara. Balinka. Bali ku mirimu mirala. Bakurora ensi yonna yo tukimanyi. Oh my God. Baramukiona abali Dubai n'abalinka abo nabakura saazi. Okay, mbuzako mame wange. Ali around wano mu town. Mbuzako ne tata wange mu kyalo. Baramukiawo boyfriend? Asina boyfriend. Hey. Bebo bokka. Umayisa nkusa kutwala. Njaina opportunity. Anze sagala. Nabwaki. Nayagala nzekka. Anyo nja kukwenda otafaayo. Nedda se. Nja kwenda mulingo kali. No. Banzo ngambire embaga nzakeri hagati ya TV na television. Wanje. Embaga nzakeri hagati ya TV na television. Oh. Bikwawukana bita. Ya TV na television nibyo bimo iromberera abbreviation. Abbreviation. Karosi bekulungi. Hajati. Kasoma ngunu. Dora airukire kuli koragwa mukina. Wowe tennis banu niwo bayiro balesire. Wa. Bayizire bonka. Bayizire bonka. Osibirota. Koron. Amabaraga. Mara Wamani Moses. Wamani Moses. Wamani Moses bikuru batabi. Kurungi. Sente zikuzoka. Sente zitiyo tizikuzoka kurungi. Iwe niene stage yokulera. Ati iwe uli mwekazi waka. Wakarongo. Karongo hanu. Ngo turano ija oba ikalira kimukono. Niho ndugira nintura. Amafuta go tigaingi. Amafuta gaingi toina kiokora. Niho mbiyama niho nji yange. Okulimo olima oko. Ndima. Baramukiya ha mulingo mukorana bakarongo. Ndamukiza abachali banga bankora n'abaseji hano. Ya Masindi stage. Ndamukiya ona abazaire bange nabataka bekiara. Mwakusembayo. Semseje mukazi wangu muka. Ugo nwemba ini ndo sembese. Mugambe kusembe yakabaika kodi. Kusembe yakabaika kodi. Banzo ngambire. Mbaga nzakiri hagati ya TV na television. Amawulire ganyu garonge muno. Banzo ngambire TV na television bikwauka na bita. Yora taonda gamba. Yoli kekisani kironge. Kandi television. Na hiyo kekisani wali kironge. Byona biri birungi. Karosi be kurungi. Yes abakutonda Kitara TV tukyala ntekanza tujalike tuli mu taxi. Ati wokono nyiruka. Abo kandi banyiruka. Kuna aliyo onu. Ogo bamweta bata. Ogo. Irumba. Kando oli. Ogo. Ara. Abasigaye tuyamba yali. Ola ali mu driver's seat. Godi. Kando oli. Tukuberegeza ko. Hati enegenda nkai motoka. Enegya Masindi. Egenda Masindi. Enne stage Masindi. Niye ne. Nkama zisimba kuli Kinubi honga. Kinubi ndi nakono handi. Wasiba muta. Kurungi wasiba. Sente zizoka. Toito. Nanyo hano mukutwalira mutwaro. Mutwaro gwonka. Mutwaro gwonka. Musara ho bantu mo yesengereza. Kwa yesengereza ntumutwara atasengereze naitu na mufrani kugakali. Ramukiyawo ati oli mwikazi wa muno hoyi manyi. Nyondi wa muhoyi mamuno. Ramukiyawo bantu. Kuramukiyawo ba sister bange, ba brother bange Julius Mbabazi, chairman wa stage ya Kagadi. Julius Mbabazi. Julius Mbabazi. Christopher Kusemererwa ngambira embaga nzero hagati ya TV na television. Nikyo kimu. TV it is a short form, then television kiri mu full. Oyo mugurusi. Ojwaire enu yanka enu t-shirt. Enu yange nkira batu nkira ko wanopo. Nkira ko wanopo kionka mwini ale munkanywa nayo kasiriye gwanga bayinta jenno. Bakweta niwe jenno. Isenkulu nyo kasiriye gwanga. Niwe jenno. Kada amabara ne iraka leopard kiyanda. Niwe. Tali ni nyoki onka munywani wange. Banywani bange. Agauge nyine. Agango nyine.
Nigago. Kyonka ndi chairman wa ayesimirwa bwanupu kiyesiga. Wabwa. Ntagwe. Tibaka kize koma. Obarahikia. Ngia kuba nkwesimbaho. Bait ko jakalia. Nkalia. Amanu amaye nkalia. Mali. Akuba chairman to be. Oli chairman to be. Ate abantu kabara kusaba sente. Ekinde ekikusinga ku ntalibaniza. Banzo ngai paka enereta. Epaka ekwenda mugitereza mujasi katito kuigali obu. Kuigalira obuina bagitereza. Ekinde kusinga ku ndoma. Ijueri. Nkaba mfuwereire omuhanda gugenda nanka kali abuhire. Nkagwa. Mananu gonyini. Mvuga boda. Nkaba mpekere. Abakazi evwasi n'ogumu nyakabu omusajja akasara busale motoka kuyamba buyamba akasanga atakwiruka yanda bahati abina erihanda lyakali abuhire rero gale mananu tunura kamera hali ugambe orugudo rwa Brian Kaboyo nyini meya Brian Kaboyo nkamutabani wange Brian Kaboyo ni wa muzara omwana wange inebara lyayi okatuma Brian Kaboyo nkatoza karuna Brian Kaboyo tuina soni mani tuina tieni abantu nyabajugumbya tuwa muhakaruru kionka manu gonyini omuhanda gwananka gwakali abuhire habo waki esente zikuja bajja kurukora hulire kanda mukiyo ndamukizo madamu wange nakawele akazara mwana kyo muisiki ata abaisiko nabenga aya muhairo nyana mukana ya muhaire ibara oli voice wange oyungubadi akaru god niyo muhaire ibara okabiri nyana mukia nyina nyowu kyonka aliko muwenge mama wao akeyo muwenge akunywa muno akuyanta kusaka akezara nayo tokorora na nyokunyu mbanzo ngambe wamemba hagati ya TV na television nongi muno nyara mukena dano mutuju abanzo yoga hugulire nawe nongi muno TV na television bikwauka na bitangambira TV na television mbaga nzakero TV na television dero kwa wambuza muwa munyone wa kakulemere kanda mukiyo abakuro kuramuka bahoyireyo okwenda kuramukiye town yone njakei baitu kando bakatuliki ndi mukatuliki esapuli na abakatuliki jwaire kono iruka a business yawo osibirota kurongo sibirota amabara gawo Isingoma Steven niwe the boys ninyowe hano ninyowe amabara gawo Isingoma Steven oli murongo ndi murongo bakuzaranka nyo ndi nzaro ya Bugambe hano ati mupaka muno kora muremo wanyo tinyonyizire mu bujya mutindi mukozi wa muno wazire kubunga nyizire kusubura kubungiro no sister wao nyizire kusubura bigita ati obisubura no gendanka Bugambe kikabalo imanisa urugire Bugambe wajya kusubura era ramuki aba Bugambe bolekereyo kandi aramukiyo bengakora mukiyo mama wange Mbabazi Lutigadi ninda mukiya aho isenyo irumba William naba brother bange bona nibo bonka kanda akayisikika nokaina akayisikika kuyo ninda mukiya mukazi wange mama wabana bange iyani na riyani ukaswera no kuswera nkaswera nibyebyo tumuhereze kazi na kimukazi wabo kazi na kange akazi na cyaka umunyumira bakamterera kama zampu ntekereza mukurunga kandamuhereza akateka mu ufana akagarukirina nizama atoja kumompera kazina ka message semakula first aid tolwanga yo atiyo kalimbazo ngambire mbaganzeri hagati ya TV na television bari nyokanta bimanyire ebyo toko bikenga kurunga timbi yetegereza kurunge kale usibe kurunga mami we bali kunyirira we bali kulindo mtindo banzo mpaka kabobonge omusajja arata sajali kurunga naye bali kurolera amena banzo musimo tunule hali amata kamera mugambe dadi tata wabana we bali kundolera tata wabana bange we bali mno kundolera kunseka mu sente kuteka maka sente baito kumusima kumusima ye bali mno kundolera timukwendaga kutusima nitutoba naye nyete mukutusima anyo nsima era kimanyire nsima oli mwekazi wanka Bugambe zire nono kuruga Bugambe kichweka Chakabale sente kyakabale okuba kuzirira nka sente mu kyakabale tuina tauni ya mano okulira tuina haingi muno abasigazi bakwe yuna nka muno
Tuinayo kuli new life Ruguse. Tuinayo barabara bundi we. Yamane ya Rugusege. Nabo bakira kuziriro. Na era mukihaba Bugambe. Kura mukihaba Bugambe bo nambara mukiza bakastoma bange bo nambara mukize. Na mama wange Masindi Bujanga na umuramukize. Uri wa Bujanga kuno? Bugambo kagenda kuswera. Kagenda akora nafuna ya musajja. Bugambe kabayo ekakubera yo mugisha. Baita hato musajja to muramukize. Nguramukiye musajja wange. Muramukize munaye bale muno kundolera. Yakuzara mukabayinga. Kabasatu. Baitu kamuru basire mpora kiki. Ne hao sibidi niyo. Mubanze muhikiye dazeni. Omuranga gwa kabumba tugwikirize omusajja Mugambe ayongere mu akaspeed. Amaye Uganda bwire buno. Erinsi eri bwire buno expensive. Aloka ko bahuru tulira muno abana ne babona so tulina kuzara ntu space. Muralima. Tulina ku spacinga. Mujja kulima. Abana bena kombo meze boronge. Banzongambira ugambege niwo. Inedi basemera. Basemera okuba kweta mamo. Bagira kunyeta kiko webigita. Akike webigita. Usobule bigita. Banzongambire. Embaganize eri hagati ya TV na television. Yebe nyomba nkabamanyire TV. Just a short form. Bugamba television okubokimazire. Kubokimazire. Karosi be kurungi. Babugambo baturamukize. Ozire kusubura. Kale mubai. Ene genda kyangwali. Eni ya kyangwali. Eni ya Sebagoro. Ati Sebagoro bakutwalira muzinga. Tugira bei. Biba byokutesa. Ojwaire ondu paraka. Baite kagwa. Ekagwa baitu mukisagikanya obu. Mugisagika. Era garuka ebe yamani. Ibaiti unkusana kumanyire. Kumanyire amabaraga. Bitano kwa bitano. Anti byonna byezinga. Awo kubiri mankabi. Bino kubiri manka. Harayira to kumanya iyo. Nkaha iwe ngambira yo. To kumanya akagendo karo. Anti nkaha. Harugudorwa buseruko. Harugudorwa buseruko kuri. Amabaraga. Amabara niwe kirungi. Niwe kirungi. Byokurubata bita. Ebintu bene kutala mbiri byokulemeraho. Mbiri byokulemeraho mbe. Ati bo bileta bintu byonna no bimaza. Kironka kimwe mukama nyamba nimbimaza. No bimaza. Nokurame mitwaro yawo nkesa. Era nikisoboka. Ramukiyaho bo yange kungambira harukuruga yene. Nkuruga. Nikaramu muno babura mukyaro ngenda yobugiyayo. Kuyihaye bikayi. Ati muno ukapangisanga. Muno mba Kinobi. Ramukiyaho abanywani bawo nayo kakabasatu. Abanywani bange. Abanywani bange nyinaho Arama Abasi akusembayo Michael. Banzongambire embaganize eri hagati ya TV na television. Embaganizo kutala mu yo TV nongya bwensonga buli haro kuboli okusakwanura omugenzi wawe singaba aina kyama muno kyageza okuwoleka mbage nayo kunwa haru huno kakuboli kwansa kumwerora aho hali nyene nyauka nankurora niye nyauka nokurora karosi bakurungi mpaiki kaje mister wetere mekikaijo wetere mukulya kikaijo agamba koli yeho njale bayire etandikire kuta njale mbayire kubi amabara gange ninyo wandera jasi mbo mwikazi waduhagaho hanu duhagano around around ramuki aba duhago abaduhaga mukizeo amabara gange ninyo wandera jasi bamutabani wo wandera Pascal iwe sente oziriranka Esente zange nkiyakuzira muno mupaka bumbantu zire. No zirira muno. Niho zirira. Kasazi no lire nakakaijo. Ndira kakaijo. Kuno ninkora hoga. No chapa. Ati no kutunda biki. Zino kutunda sumbusa. Baita sumbusa zaro muteka mekahe gagire. Zange eka nteka mu refresh. Kubaza mazima. Ati ngambire embaganize eri hagati ya TV na television. Embaganiza. Lero we ati ebigambe bikwauka na bite TV na television. TV na television bokuba radio tuhura babaza then ha TV baba ni batuoleka biki ebiba bifuiro mukichweka
rundi katugamba mu matawuni nk'okwo mu marwaro nk'okwo Uganda nkekwe kuba ne Rubata. Kale kizina kya kunyumira nkikuterere. Ekizina? Ekizina kuba nikinyumira. Ngonda kikuterere. Ekizina kyo kwa kunterera. Kikwebere. Ekinyebere ekizina kiti. Kalo sibe kurugi yesentembera kubaliza etekaniza kambazeho ekikajo koiragwize paka. Chenye guize paka bisa utobiro ambyo tukisana abali mukisaka tuli mumisi hati nayi wagamba kugira gulize kimba yani menda kuja giko abajwa gitusemereze amabara gawo Mugume Ronald bati mupaka okoraje nda driver uvuga zigendaka Masindi mutu aliozinga mutwalo bikuru batabita Bitio asaze tibakuzoka abantu bakusana bagenze mu Misiri kulima kubiya abantu season yenjure tandikire kutonye ramuki yo mulingo mukuru abantu abandamukiyo mukolana Irumba Denesi akusembayo Colini Kenesi nonu Kenesi abayiroha karosi bekuru niyo bayigeno enda kubaza na nyoja nsembesa yo iwe wege no enda kubaza hano osibirota nsibirege sebo amabara gawo amajina nbya mutisaburaze tunda byo kunywa mpaka ntonde byo kunywa mpaka kandi ukatandika dikura bino business ebintembe tankira umwaka ogu kunkani ndane bitambura mpora mpaso tubyine nsonga kibinda buzibu nkoko kusanga cyo kunywa n'icyo kurya nibyo kisingire kutambura tubyine rwari bo bakuzaranka nyoni ndiga bushenyi bakuzara kuri bushenyi oyima yo gisangira utabanyoro basangira abanyoro tubine nsonga abanyoro tubine nsonga babonire ukandi ndane bikirizinga n'abantu bagenzi babo kaswera muno mukazi ntinka mubwina bukankiza kuronde sente baitati umukazi tokusa kumufuno kamuswera abakazi ni mbare abantu konko mukazi ngamusigaye busenyi kandi hona ngite ho ndijo ndeka mbenkino baitati ko muri harayira muno tayine nsonga mbere ho najumanya kana abasajja bali ko mariti bakumurabya kubi kuri abasiza bali ko nkana hana bakazi baruho so twena ntuteka kugira umutumagumu okumikiririza okwikirizana ramuki haba bushenyi na mukazi wa abakazi aba bushenyi bona nimbara musya bashija nimbara musya so mbwenu nimbendezo nakurunye mbendeza kusibaje mbendeze minwa yabo kurunye ubusi ngambire imbaga nzeri hagati ya TV na television ya TV na television nindeba TV ne kurebyayo kana television ne kurebyayo konka nda television kisingire kutambuza makuru gayo kare usibeje kare araho auga maziregeira yes ntumalire ntekanza kwenda kuba nimba simama wala bakare ho kuruga hati tutandikire gand of course tubaira ntekanza tujalike tuli mu tax park hanu mu ruga roho ima twenda kubaza abazamu na abayikaza bali mu kichweka kinu tukenge ebintu mulingo byemerera and of course thank you so much abayikaine mbotonda kuruga munyamsa zembaga niza abayikaine batonda kuruga munsi za heru mebale muno and of course nkwenda kuba ni sababu ebembezi bwa aborubuga roho ima tax park nteli nungi muno cameraman wange singaba na saku kwatira obusana obunda kakolekya ebibine biri mu kichweka kine bisabe biri mu kichweka kine bizi mulingo bitekere mu kishoka kino deka tufeyo no munywani wange Brian Kabo tujja kuba ninkubungiraho atubazabazi mansonga habwaki tax park neri mulingo guno gweri mu habwaki ekiyalemere kuba nekolebwa na tukenge ensonga kina and of course abo kuba baina baita bakuru mu kishoka kino baina kuba nibakole in the special neri nungi abo kuba sasure emisoro kandi emisoro eteka kuba nekora ebintu ebina kuba and you know ebiri meant kuba nibikolebwa omubichweke bakolera mu webale muno leka twitete no kanze zinda of course nkwenda kwa ni kusaba when of following Facebook when to subscribing YouTube channel ya Kitara TV na personal handles zanga Julius Shomwendo ona TikTok Facebook YouTube tujja kuba tuli hamu niturubatira hamu in the special wele kamberekereze mubaye Kitara TV kwegesa kumanyisa.